If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Habayikran beginong patay kubor kabayday bagajing kta jong kadaway formalin ya kakot kakya jong ipat ba. I Dr. Wadamika Lengdo iloong bagajing ay ka formalin hikidok ka bakin emet kakta apat ginong bam ha kaba kila ban yo gajing pang baper bat wat ya gajing pang bampong kat kum gajing lab jong start science. Baginong bam hikidok ka kabdan ka formalin kila ban do ru ya gajing im. Deturu bagajing ma ka abru ikitu ki bakta kadaway formalin ha kaban wi senret ni inject hikidok ka. Kadba ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Kurba ibalongru ke Commissioner and Secretary jong ke Food Safety. Ilitho bakatanat Fisheries jong ke jela ke lasyam bakajur bha ke jing inject dawai formalin ha ka khaba ni karuhu. Kibon ra na sabar ke jela. Bad ekani lalap nakilai pu artli gidok kha bala eksamin bala ti benia aka pratrik mentau benai jeliu. Ikong RM Kurba ilong bakatanat ridok kha klasyam yaki sot nong muna jong kisau poteli bat naki laipu artli lasyam bagladon gejing ay kadawai formalin hikidok kha. Ilitho bahado khat sansingi ke sarkar gan beteng ban eksamen man kesingi ya barok gejat dokha kibawan syakajela. Haswa ban sya ki bandia syakiyo bat hadu menta katanat fisheries kadang ap se kumbashis pa tam ki kaipot. Ikong RM Kurba ilong ru beradu ka pratrik mentau benai jeliu ila eksamen ru igidok kha ki bapun mi apok gejela. Kiwe de thit hayo namar omla ban chim sting ya kejing don kadawai formalin ha gidok kha namar baga kata ka koi kakya jong kipat ba. Ka Superintendent Ketenat Fisheries ke East Khasi Hills ikong H Papang ilitho ba Ketenat Fisheries kam don ya ka laboratory ban test gidok kha. Nreke trailang bat ke Food Safety and Standards Authority of India ban eksamen gidok kha deki formalin testing kit. Ikong Papang ilong bakat kum ki kendon jong ka FSSAI. Kajing don kadawai formalin hakinu kinu gejat jingbam la kadai kadok kha na kadok kabu ha kajing ma ya gibrio ki babam. Lejong ke kelam sedang nang ni ke sedang nak kiwei pat ki state ha kari jemi kari India but hang tu hagi kot kubor ni la yo iba ki don kata ke formalin ha ki dok khama la detect ti kala khang la ban sho ha assam de bi mau ti hadian nang tu ki officers jong aba ro we state ki la shim ki sample ki la pick up ki sample from nabarok we ke state but ki la wan ra shala but hadian kata naki sapa atli ki bangla deble ek testing laibo tali naki ki dei berani ta formalin ke formalin ke dei ka preservative ne ka dawai ke ba penne ya kanu kamar mo ba pennen kam ban penne ban kanum put te la pennen kam ya kata formalin ban ni la halai po tali ki dok ha but hadian kata namar ba ngisu tu ba ke dei ka yap ke im jong ki nong bam ya ki ni ki jing bam ting nila penmi akan ni notification ha ka pratrik Jun. Kenapa ngim up hadok benda dap baru kai ki report. Hadok benda dap kita sepatli dok ka bangi don ni claim up ya kata. Mari yo ahi ke jingtem ni pen ban ya kan ni. Kata kalau ka precautionary ni ka lat ban tekla kam banum dia show ya kan ni dok ha. Nila le ya kata ha kata ka pratrik ban nila ai por khat san sni. Ti hadiat ta khat san sni lada ni live group lada ni ha ka yo nama kini kidok ha hadin baki wan na kanong maka state kinda poi ka state jangi ki poi be ha pok kliyo mo ki bawan hang ni ha so jangi dikin lawan hang ni kliyo dik black pack bahadun tha tinda kilawan raru ke certificate ka ba lingo long kadan ki certificate haki bala pen ibam dan e ko kata formalin re nginda kalayat kata ke dok ha bede kan la nak shiki wholesaler shiki nong de ki nong de haki yo ki ha tingin nak collect naki ye kita dok ha ngilak bakadan kumta de na ta ka daw ha e ban ong kang ka ki bo ya kata ka dawai dan ha e ki a ya kata ka dawai ngim la ban establishment ta ding isulap bet baka kadan kata ka jipanan kami ya kan ka dawai ban benne ya kata ka domen te kata hi bangi along concern but ni kerpat dia gitu ki association do bakin snoto ba ni soto ba ki do e kamai kaji bandre ka kham kordor pada ka man simbreu banya ka ba im ka to ka ne bakin nyo ja
tenang tak ada kiri kisah tu hi, but haduk mata kesini, kelam dan keno kan non nak kalian jongki bagian dek bian, bagian dia lah dia kata kata kah ke bang nila kam. Buat hari kini kasan seni kong nam don susu dah property bakin peteng di hingkang dokah nak buat. Em kata ke syong ha lama orang ipi hadim dah kat seni, ngin sa lek hang tu kliyo, bawa bagi play kita kah kita boy, ngin sa check biar. Tila ada ki don kata ke bi ba ong no tingin numbat siya kin mending. Actually I ngaru ngan ong langkum ba ong imam hi long nitip hi mo ba kadon kata tang ba kapung ka jing ya tu jong ki brio de ka formulen pila ban at ha ka how ice pila ban chuwe ka dok ka tu how ice with formulen leni la ban chu inject tang ba kidan hi ro ba ong ba pila ban chu pendi ya ka formulen na ka shentur jongka dok haro so kibon ki jet ki balaban nama ka main intention jong ki ba makinam kwa ya ka dok ha bakan poon ki kwa ban penne hende ban penne jubor ya ka dok ha ban nam poon kan sdio peden le la bampan te kita ki dukam le jong ki mo monstro dalam tentang ni kan suaminya jendon ka dok ha ada ni bang mana kasi kan lang lang na kamet te kung makita bigyan de carcinogenic formula de carcinogenic chemical te kan ta ya ki tukot met manikong ada tibang ta ini ke digestive the gastrointestinal system kan ta ada ke central nervous system, and if it gets absorbed to the blood now the cardiovascular system but come tam de de baki jimpatao ke jimpang cancer pariwe hindi nam on patay ki babang wadi kini kinong di ro kha ki bakta ikani ro kha ro kara jima ki ikot occupational hazard hagabana ki to jing smite ki fumes mo ito ba la na try tayo juye yo to jing smite ang formula ni siya yo hindi sa ki kman ang dagi ki fumes ki ro na pa katun daga to wala kung buo ki jima bakla yo cancer jang gini sinuses jang nasopharynx to throat and the nose and the throat connecting right nang dapat de kailangan nyo irritation of the skin nang tagadun bro ko jinlak pa kailangan nyo pang myeloid leukemia nagadaw sa kanya tagapo jing maang tayo babang and reward ikni badero